kabantay ka itong trending nga laaganan. O din kita ko sa Facebook. Nindot ka dito din Mulaag ta dito Kumantay sakyan din mangita na tagsakyanan sa unahan. O sige, tara din Ma! Ma! Oh, unsa man din Ma, maglaag minimi ma. O sige, ayaw lang mo pagdugay ha. O, kadali araman mi ma. Sige, pag-amping mo ha. Dili na ta magpaabot og sakyanan O sige dili paabot sa ta. O dili turaon nanay van. O sige may atong parahon. Asa man mo day? Sakay Mikol. Dito may munog sa katong laaganan. Oh sige, tara. Gang, mo na ning laaganan diri ra mo. O diri na may munog kol. Mi nana ta diri nindot man day kaayo ni no. Hala o ninyo chukay diri din Tara mo soroy sa ta sa unahan. O sige tara din Diri ra kami kay gamay rag tao. Sige din bagunsa man ta. Ag-TikTok tami nindot diri magsaysayaw. O sige din platan sana ko cellphone ha. Baby got butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sweet. Meanwhile, Mana nila aganan re? Urom lagi ni kahoy. Mo plaster sa kubi kay mangita kog chicks ron. Ayo sa plaster diri uy. O sakto na duha ka chicks na TikTok. Piti ba jud kay mo sayaw Baby got butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Napoy isaw piti po kayo. Baby got butts and I cannot lie. You Dulo na ko bi ako ning ilailahon. baby got butts and I cannot lie. Ay naman ka. Nagwapo din Gwapo gyapon? Di man mamansin. Gwapa pwede mag-ila-ila. Kikilig po. Itin di ay. Unsa itin oy? Itin nadhana sayo. Sambi tao oy. Mi di ay. Kilig-kilig po. Kakiat renaw. Tatay may nanang ba na itong gisakyan? ali ang tagang kaya po na. O sige ko kay nagbiga. Nakaklak mo kauban dre. Oh sige, sakay na, kay mulaga na ta. Susayanga. Chicks na unta.